Abakazora Foundation ukwaye batanjira kanisa ya Rurehe ahibahire simenti 15 kwerekana seji. Rero nyikureki mwene imwena bajya niyo nabigeze saba nyimba shaba nimwe bahanga bagereza umutisha umutima wo kugeza saba. Kanisa ya Rurehe borekera kushemererwa nuko kumusima abo kugumana abashaje ko mbientunguka. Yegira yirikirwe muri cyo tote mukamubona kuburo washire abeni wacu mushikiriza abo kwa niwe byono mubyono namuchakara ngo busobozi bwoma tati twe no mwana ni muri kwera be nawe umurinde umwebe imbere umurigendo rwabo kanga abanyarurehe ni mbagandura mwebare ni mahemu mukunda mano abo kubishobero ryanyu ubunisha kwebaza abana kabahereza simini n'intambwe yabo bwambe bikozere ibintu gukora ni gukora mu izina rya ruhanga no warukuzumura ogutakomera aho honka ahiriyo na tarazo kutandaze kanisa ya Rusheshe Full Gospel Church otiroho no kwa siminte zindi inkarusheshe Church of Uganda. Tonke kanisa ya Rusheshe Full Gospel Church kwabantu baza enarebo kazora owabasa kutukora echamani akatwombekera ekanisa mazima twire ntwetengata yuzi kandi rizobe kanisa yagikora n'ibishenga yiwaturetera baba kandi tobarokore kizibesha bicira mu Omugandi abakazi b'obusaba Deacon wa All Saints bajagwize kiro cya Mariamu kandi batase n'abandi bakazabona munano mu kigombe ki aha mukoro gubira kanisa ya All Saints muri Mbarara ogwebembirwa ati Deacon Venerable Patrick Tumuhimzi. Omwebembezi w'ekigombe kya Mothers Union Alice Tukamwesiga nowe ayanjira abakazaba abatahira mu kigombe. Matembe ayorokero kwatwaho ahabo ko yongera kwa sirimu muri Mbarara. Abatahira mu kigombe ki nabagira ngo nibije kwerwaho cyango. Twafuna mugambi mulungi kandi abantu bakundekiri. Nakirumusha kutandura kamibasya n'ikibina eky'amakazi. Itwe kabacyara twayegesibwa munonga kugira ngo tugume tukore ebyo Mariamu yabirakora. Gasha kwa Sheikh Abdulatifu na Arwaso.